Vuka udle sawubona nasi isinkwa sakho lesitaka ukukuniketa emandla kanzi futhi khumbula livi laNkulunkulu liyimbewu lengabhubhi lokusho ukuthi umphumela wempilo lechamuka kule mbewu noma kanjani itawubonakala. Encwadzini yaJohane isahluko saka-4 mawucala kuvesi 46 sithola lapho siphathimandla sahulumende lebesigulelwa ngumntwana waso. Ku-47 umthandazo waso masifika kuJesu sithi akaye eKhephanahum ngoba indodana yakhe iyagula ayomphilisa. Bekabheke ukuthi Jesu ahambe naye. Kepha Jesu ku-48 ngathi uteka letinye tindzaba akayisukumeli le ndzaba yakhe. Ku-49 uyachubeka, uyanxusa, uya-intercede, Nkosi yehla ingakafi indodana yami. Simo asingihambeli kahle. Bekabheke Jesu ahambe ngetinyawo takhe ayofika, kepha Jesu akahambanga ngetinyawo takhe, wahamba ngelivi lakhe. Wahamba wagijima phambili sengikhumbula kumahubo wathumela livi lakhe wabaphilisa. Wagijima ngelivi Jesu livi layithola idirection, livi lampongoloza lagijima layoshona ekhaya kalesikhulu lafika lahlanyela kuphila la kule ndvodza lelivi leliyimbewu lephilako yahamba ikhulelwe lona ngoba le mbewu ayibhubhi. Imbewu inemandla empilo noma kungabonakali but ibonakala lamandla empilo lembewu ingawela emhlabathini. Livi laNkulunkulu lingawela enhlitweni ngula khona libonakalisa emandla ekuthi lelivi linempilo. Lelivi linempilo. Nayi ke le ndvodza leBhayibheli lithi yahamba le ndvodza yakholwa ngemavi aJesu. Yavele yahamba ngoba yeva lelivi lehlela enhlitweni yayo. Noma Jesu abengabonakali physically, kepha Jesu ngelivi lakhe bekangekhathi. Noma Jesu abengabonakala ahamba ngetinyawo, kepha wahamba ngelivi lakhe. Futhi Jesu siyabona akayiphendulanga le ndvodza ngendlela lebeyibheke ukuthi kwenteke ngayo. Uyati lamhla kuyenteka uNkulunkulu asiphendvule hhayi ngale ndlela lesigathe ngayo. Bese asisayibona impendulo ngisho seyikhona ngoba besigadze Jesu lesitambona ngetinyawo, besigadze tembulo letinkulu. Uyati lamagama lashiwo nguJesu lokuthi hamba indvodzana yakho iyaphila. Impela ungaba nemahloni ukuthi nje ungabita abantu ukuthi hey ngithole sembulo lapha lesivela kuNkulunkulu, uNkulunkulu ubonakele kimi wanginika namagama lamane. Kuba kwangazuthi sembulo singasho ukuthi ubone kugagabuka emafu, ubone kuchekeka emadvala, ubone kutamatama umhlaba. Kepha uNkulunkulu wabonakala kule ndvodza wakhuluma amagama lalula. Kungazuthi le ndvodza beyihamba ngelivi lelingabonwa. Ihamba nalivi angabonwa ngoba futhi iBhayibheli lithi thina asibheki lokubonakalako kodwa lokungabonakali ngoba lokho lokubonakalako kwesikhashana nje. Sibheke lokungabonwa, siyakubuka lokungabonwa ngemehlo ethu ekukholwa. Lokhu lokungabonakali, lokhu lokulide, lokhu lokwethelelekile kunemandla etikwa lokhu lokubonakalako. Inzatshana yendlovu ngalenye ilanga lekuthiwa beyifumba nje tintuthwane ngemandi, lenye yase yakhonona intuthwane ithi ayukahle kusibulala kahle kusihlukubeda. Le ndlovu hhayi yangede yanaka nje yathi suka le ntuthwane lesilinyana lesi
yahamba yayawulala. Yesuka le ntuthwane yangena kulo mboko wale ndlovu kule mpumulo, angathi ngibeka kahle, yangena kulo mboko wayo kule trunk, yayihwaya yabebatha indlovu, yabebatha iyashaya yalwa, hawu nani yahwaya, yathi impungane yathi intuthwane baye beve kanje nalaba lebe ubafumba ubahlukubeda. Uyaxolisa indlovu yase iyaphuma intuthwane. Tintfo letincane embusweni waNkulunkulu tinemandla etintfweni letinkulu. Yebo, ungathandaza, sithandaze vele ngemandla sifune tintfo letinkulu, kepha mina sengiyabona ukuthi hhayi, ake sengitithandazele kubona nathi tintfo letincane, ngoba ngazi ukuthi emandla kucitha letinkulu atfukuswe kunathi letincane. Emandla empilo atfukuswe embewini, enhlanyelweni. Thola inhlanyelo lelivi laNkulunkulu utawubona impilo. Hamba ngalelivi utawubona umphumela walo. Amen.